BJ Zaute official channel ngai tu hai po po chibai main som pathum ni lai ni ane Manipur boina thu ai ri sang ta angen meite haile in rem na tak tak la lovin ka cha naga haile ku ki hai kara in rit thim no na lein boina na satake achok sok zinga in le lo in ro pekel chawni talovin poitok lo nu le naw ko ran rong bol tu hai chen in ringna anin lak pekel ta he cho mating pe yakhom ingang chi inam buina hi ahung zol ding ti ngai to tak anita chun aini Hmar in sunga khom pol ming ran reading ahung pe ta hing pol hai he in pui rit puyam nam pui rit puyam ti chu ai varil phak anino ing po khom ni sin la tu lai cho pol ming in kat nukin lekha tim ding Mipui in ailo mulak he ngai mak chung lovin atul na chinna in support to sending in ein ngen ani Ukna Hmar division a in thoka lekha ei mu fil na le ngen na in moti thupui manga an lekha in su he suklang na ei nei ding ani chuma chun chanchin in sunum tu le mimal pol organization le program poimo mangna chanchin in sunum tu hai ta ding chun contact ai tar langa hin contact le ko thei jing kane ti chu ai lang pung wat ane kum sang ni som ni pathum me ni thuma in thok mei te le kuki anin do ti in khovelin ami rita chulaya chun kuki sunga mar zomi tha do vai pheile adang dang ai thit tewa begin le khu in ai chan tew bok ane central comment mei te le mun khat thei talo dingin aminga ya sa mi pedinga an pu cha talai jingin zomi ming mar ming athang no chun ei hung teacherin central chun separate administration ku ki hai pek loading ahung teachatel anika ein thurul na ani tak doin tin ku ki zo council ei hung tinok khoma lalung oi lo rop marle zomi ming thangding lati tok ei ni chun sa cho tuta Hmar zomi lati tok hai he an thi vong pha sa cho mu chau tang ai te Israel naw hai lai Joshua le kelep charin kanan ram an ludangel khan voisun khom khan u naw tha do hai chun lambun na an tu ka mi pathum zetin thina an tuk nok kha apoi khobel tha do ming kha andam pui chung no kha kuki an nivet thlat lein meitei le ka cha naga hai hin an mi mangai ringai no bok aitiu an mi mangai ei son lai ei ho tu hai an min that tir peilem ane ap ei puhan British hai kuma kuki hairam big ding an lo ni no lein tu chena an thla hai mirama eilan wak vai khom hi in hok khle ta no mo tu ta meitei le ei bui na kher a hin cho kuki ming no chun sa muno top eite thoro in thurolin ei ral hai doweita sa muei tiu khai sa ei mupha ei nom le zogam maram le adang dangin in thede maniu ei tho suk le ei not khom ni lo meitei le atuma ayum danding pathinin lampui amyung root pek he sukpui thling nge dingin Ukna Hmar division chun kuki Mipui hai ahung filin ahung ngen non nok tak zet che wani kan press release masa a country langkhan kuki ti hi thado tong manghai ta ding big aninoa kuki in pi khom he sim that deu trulin an lang bok tu chena ding hin cho kuki mingin ram hang nei phot dai tiu zomi ti athang chun mar ti athang nge ti atul ding ania chu sa ei muno pha ding Mipui tur na ding politician poisa du hai hlok na ding chau ania chulein kuki zo hin lungoi phot dingin kan hungen bok che wane separate administration sa ei mudan ding lampui suncho ring tu ei ni angin pathin ringa mai tiu inthurul taka ei melma hai doding Joshua kuma pathinin ashilangin Shrat takle hoi taka umpeya ral hai doding hing point pathum hai he pakhat khom he ei thel chun sa mu chu ala har sa hle ding inan lang
ramle nam mangai tu UKNA Hmar Division Ain Reuben Hmar Secretary Department of Information and Publicity UKNA Hmar Division le chanchin ai hung suklang ngai thlatu haipopo in renga chunga lom thu ai hrila chun hi chanchin ai suklang na lei hin Paul Tranbik le Paul Vadem big na tu khom ai nei noa media ani lein chanchin ai dong le punglang dinga ai hrit le I punglang dinga min an myung thon hai chu ai hung suklangel ani